Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata CAB do dalna ne soro rel angin MZP chuan voin khan Mizoram hun thang total ban a huai hot Mizoram a thlonin hepatitis C hridan nale enkol na pek an phut thu aizola Northeast India Regional HCV Community Workshop a soi chua ani Citizenship Amendment Bill tu lo entir na total ban huai hona marchak state anun phung a khai lak Citizenship Amendment Bill CAB Dodalna Northeast Students Organisation ne soro rel angin MZP chuan voin khan Mizoram hun thang total ban abua saya ban huai hodlo na mun dang then khata CAB Dodalna lan tir ani bok aizola chuan chundar khata dak in puikota CAB copy halania MZP President B Vanalta na chuan ramle nam himna na thatho tu tele athop tu te chunga lom thua soya CAB do na konga tran ho zela tul thua soi bok ban hian mi pui thlopa hloa hetila hian khoi tangmain boruak du omlawa thlen hriat ani lova ban in honglang sar state games le Christmas bazara dor kai tele chak khailam tele mi pui te za wangin MZP chuan chundar khatle chan ve a ban hi ati top ani MZP chuan Lok Sabha member pusila ro sangan CAB at hope chu adem takzet ti voin khan thu chua siamin an soya Mizoram mi puin CAB an dolaya alo thlop hian Mizoram le marchakin lungrualna a hongang ti an hlau thu an soyani CAB in Mizoram a huam lo chu MZP Northeast Students Organisation ne so Mizoram le marchak mi pui ten tok kan tilawani ti le Mizoram a po ko hrante an tong trai ani ti hria angai dan thak turin an be seitian soibok India sarkarin marchaka ILP man state pathum tele 6 schedule manga in rail bol na munte CAB huam tirlo atum hi MZP chuan tok atilo ti le ramle namtana hei ai thazok le himzok be se thei top chua zel atul ti hi MZP chuan a soilea marchak mi puite chu kongrang ranga din munin ang har sanna le mamo po thu mun nei an awangin a theiang anga tran rual angaya Mizoram mi puite po tran rual angaya ni anti Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan CAB chu BJP in India ram Hinduram siam atumna man ruwa ani ti an soinona sakho zalaina ataka kalpui thin tu Congress Party chuan na satakin alo do dalani anti MPCC chuan voin khan thu chua siamin CAB hi Mizoram mi puin an du lawa political party rang tele ko ran thleng point an du lo thu an au pui to thina Presbyterian ko ran phei chuan tong trai rual na hun an mang hialani antia hetianga ni chunga Lok Sabha ro re na ina BJP ten CAB an pulut lui tlat le pas lui anita chupoi an tin Mizoram le Northeast mi puite zalo na dik taka an ngai ti an soya athlop tu Lok Sabha MP pusila ro sangan CAB sang ni som pakuat hom na thu asoi tamai chuan an ril ru atin na takzet ti an soi ani CAB 2019 chu Lok Sabha pas ni ma se Rajya Sabha apas ani lo nan warle zola tongchai turin Mizoram mi puile ko rang te an ngen tian soya Congress Party chuan Rajya Sabha MP Puranal sa patlaw kaltlangin CAB 2019 dodal na hi thei topin athok chhun zom zel dona Hindu rama India ram siam tumna hi dodalin Mizoram mi puite tan anding zel don ti an soi ani Puranal sa patlaw chuan WhatsApp video kaltlangin an malak dan tura soya Lok Sabha in alo pas to CAB a pas non le ta ka wangin Congress Party kai hruin Parliament atual to party som pan hiten naktu ka session an nei tura do an tum tia soya naktu ka huna chang ve ni chuan CAB dan siam thantur amendment pan hi putlu atum ti asoi boka CAB hnuaya naturalization process a khole tui ni na pek ta chu tribal an ni emo ni loemo heng tribal area le ILP man na state a in benbel phal ani lawang ti beltir atum dona aman chan hun tur atan bun na chin sang ni sompali December ni somthum pakhat nuwa he thil hi honle ani to lawang ti rot atum boka hengte hi atlang ani chuan zoram mi puipo himle thamuang takin an om theyang ati Lok Sabha MP pusila ro sanga chu Lok Sabha Citizenship Amendment Bill soi hona atela Northeast State dang tetelin Mizoram chu he bill hian a huam tel lo chu lom om ati thua soya he bill hi political party po soilovin Mizomi puin an vei hle ti asoya Prime Minister, Home Minister le Central ho tu te hena an thlen nuwa an nin lo ngai thak sakin mi pui hlau thon na le omnom lo na sukiangin he bil hian a huam tir talawani ati pusila ro sang chuan ram sang sanga sa khominga inti du da na athen thina wangin
tuna hian sarkar chuan CAB po pass adu ta hiala chu wang chuan ram chunga chuan hetianga sa khuwa wanga in ti du dana le in ngai sakna te thleng to lo se adu ti asoya Thenom State Manipur ILP pek ani veta polom ati thua soibok ani CAB chungchanga Home Minister an biak to na North East State te hum halna tur chi hrang pek alo tiam to te ti hlotling ngei turin bilpulu tu Home Minister Amit Shah angena chung te chu ti hlotlin ngei ani ringin he bil hi athlop thu asoi ani sarkar lai pui malak na angin Mizorama athlona hepatitis C hridan na le enkol na pek an phut thu Aizola North East India Regional HCV Community Workshop a soi chua ani The Delhi Network of Positive People International Treatment Preparedness Coalition le Coalition Plus Trangkop buat sai ni o North East India Regional HCV Community Workshop hi Hotel Floria Aizola nimin khan tranania workshop buat sai tu ten tu thar thedar tu ten komna nikum July ni somni pakua sarkar lai puin alo khu hon to hepatitis C vaccine le ain kolna athona rampuma pek chua tura ati chu Mizoram po lak theini in athu in omtoma se atakin kalpui alani lawan hriat thuan soya tuma theibik omlawa India khole tuiten dikna chanvo annei angin vaccine le enkol na hi athonin Mizoram pek chuangei ni se andu ti ansoi ani India dan pui article somni pakhatna nuaya right to health in khole tui hrisel na chu andikna chanvo fundamental rights ti ahria tir angin ti dam thei reng nan na awanga tun thlenga nunna kan la chan chu poi anti thu soin tuma hin an ti dam thei emo enkol thei awangin anboral to turani lawa sarkar lai pui malang na bo zuin National Viral Hepatitis Control Program NVHCP hi Mizoram po tran ani toa he program hnuai hian hepatitis A B C D E tan test le ain kol na hi athlona ti thei ania hei hi ani na ang taka kalpui ani thuai theinan Mizoram sarkar an bei sein an phutani anti Chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puanani Citizenship Amendment Bill du lo entirna total ban huai khotna marchak state a nun phung akhai lak Asama chuan marchak zirla in zom khom Paul North Students Organization ne so chuan nimina Lok Sabha apastak Citizenship Amendment Bill du lo entirin total ban an huai khota hei hian nun phung pa ngai ti buani zirna in le sumdona mun te kharania lir thei vei wak an om lo bok ani mun then khatarel kongdan pin ani awangin rel tlan po asukuk bok ani Meghalaya a po CAB du lawa ne so huai hota darkar som pakhat or total ban chuan nun phung ati khailaka Shillong khulai dung ta chulir thei vei wak om lo wangin are duaka dorle zirna in te khar ania sarkar officer o chu hon ani thung Tripura chuan sarkarin ahna thok te chudar kar somnga pani o nor party then khatle pol then khatten an huai hot chunga office kai vek turin hria tira sarkar thu zom lo te chunga hremna lek ani tur thu sarkar thu chua chuan a soitel bok ani Tripura nor huai hot hian thlop a hlo thawak lo nin police te chuan an soya NF Railway te ero chuan tual chung tlan rail paruk voin khan an chol tir thung ani Jharkhand Assembly in than tho thumna tura campaign thei hun chu voin khan atop ta in than tho thumna atan hian district pariat huam chung assembly bial som pasaria ningani khian vote thak ani don ani voin campaign theinin hun hunga hian film khurthila assembly bial som pani huam chunga chuan tlaidar thum khan campaign ti top ania bial nga danga chuan darnga khan ti top ani thung ani Jharkhand Assembly in than tho thumna hian candidate zathum pakua an oma an zinga somthum pani chu mei chia an ni chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui CAB donal nan ne so rorel angin MZP chuan voin khan Mizoram hun thrang total ban a huai hot Mizorama athonin hepatitis hridan na le enkol na pek an phut thu Aizola North East India Regional HCV Community Workshop a soi chua ani Citizenship Amendment Bill du lo entira total ban huai hona marchak state a nun phung akhai lak chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani